Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi 2. Hvala svima koji svojim prilozima podržavaju rad kanala. Jučer smo čekali to najavljeno obraćanje Trumpa, kakve će mere preduzimati i zbog čega, i dobili smo rezultat. Taj rezultat se svodi na to da on daje u Rusiji 50 dana da se taj rat u Ukrajini nekako završi ili će se uvesti sankcije 100% na robu iz Rusije i na one koji posredno isto tako posluju sa Rusijom, svima njima razrezane carine. To je američki predsjednik, koliko god skucan u glavu bio, iza njega stoji jedna ogromna vojna mašinerija još uvek, i kakve god reči da izgovori, čovjek mora tome da se posveti. U principu, to je toliko neozbiljno da je teško to i komentarisati. Ti ćeš da uvodiš sankcije nekome od koga na nekim neverovatno važnim stvarima direktno zavisiš. Amerika je ta koja na crno kupuje rusku naftu. I treba joj. Fali joj malkice, taman toliko koliko je Rusija daje. I uvozi, na primjer, uranijum za svoje atomske elektrane. Trump bi da zida još, ne znam, nekih 15-20 atomskih elektrana, samo ne znamo dakle će uranijum da nabavi. Amerikanci to obogaćivanje uranijuma za upotrebu u atomskim elektranama naravno rade. Međutim, njihov postupak tehnološki je mnogo komplikovaniji od ruskog i otprilike 5 puta skuplji. A njihove atomske elektrane su privatne. I naravno da privatnik gleda gde će jeftinije da nabavi. I stvarno mi nije, kažem, potpuno jasno na koji on to način misli da izvede. Jer može se naći u poziciji u kojoj se našao sa Kinom, koja mu je ukinula, odnosno udarila njemu Kina embargo na uvoz veoma bitnih strateških sirovina koje proizvodi isključivo Kina i bez kojih će američka visokotehnološka industrija praktično da stane. Oni imaju rezervi, koliko sam informisan, za još oko 3 meseca. A posle toga će morati nešto sa Kinom da učine. Doduše, oni imaju neke diplomatske kontakte sa Kinom, ali ti sa Kinom nećeš moći da razgovaraš više na taj način, kao ni sa Rusijom, kao što si to do sada činio. A sve to tumačim kao jedan njihov ludački strah zbog najbitnije stvari, a to je dedolarizacija u svetskoj trgovini. Udeo dolara opada i to opada rapidno. Hajde prvo da čujemo šta sam Trump o tome kaže. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. Održavanje snage dolara na silu neće moći. Zašto? Zato što je taj globalni finansijski sistem koji su oni izgradili do te mere se preigrao da on mora biti u potpunosti srušen. I Amerika će to uraditi. Pokušavaju sebi da dobiju vreme time što će pobeći u kriptovalute.
nekakav plan, koliko sam ga ja razumeo, jeste stvaranje jedne kriptovalute koja će imati svoju jediničnu vrednost i neće zavisiti od drugih kriptovaluta, bitcoina tipa, odnosno ove druge kriptovalute će se ravnati prema toj kriptovaluti. A to je samo pokušaj da se izvede, što se kaže, tante za kukuriku, odnosno prilikom sloma ovog dolara fizičkog, za koji je vezan direktno i evro, oni će to nadomestiti kripto nekim dolarom, ili ne znam kako će oni tu valutu nazvati, što će moći neko možda vreme da im kupi, dok se ljudi ne osveste, ali je šta problem? Problem je što plan o formiranju obračunske digitalne valute u okviru BRICS-a je star već ima 2 godine. BRICS radi drugačije, naravno, radi temeljito, radi u tišini i radi prave stvari. Kada će oni izaći sa svojom obračunskom jedinicom, vidjet ćemo. Onda kad njima bude odgovaralo. I kad ovi opet budu u nemoći da na tako nešto odgovore. Bila su neka očekivanja da će oni to uraditi proletos, međutim do toga nije došlo još uvek. U međuvremenu i Kina i Rusija i druge zemlje BRICS-a nagomilavaju zlato. Kupuju ga i stavljaju u trezor. I stvaraju podlogu da zaista dobiju jednu izuzetno stabilnu valutu. U trenutku kada bi se pojavila ta digitalna obračunska jedinica zemalja BRICS-a, dolazi do sunovrata američkog dolara. I uopšte cijele te finansijske konstrukcije koje su oni aktivno od Drugog svjetskog rata do danas izgrađivali i na koji su jako, jako lepo živjeli. Oni ne znaju više da budu stvaraoci. Njihove robe i usluge gube konkurentnost i to radikalno. To već galopirajućim brzinom. Gledao sam neki dan prikaz kineskog automobila, nekog novog, ne mogu ni da zapamtim kako se zove, to je potpuno nova neka marka, koji parkira se sam, parkira se bočno, obrnuto, one točkove okreće, ima neku stabilizaciju, ako ideš po rupama, ti sediš u kabini, nikakvu rupu ne osjetiš. To je čudo za ove zapadne automobile. Da ne govorimo o kompletnom luksuzu koji to unutra prati i načinu na koji to, mislim, apsolutno vrh Maybach, ono što bi u nekim našim uslovima bilo, ili Aurus, ruski. To je ovako samo jedan vidljiv primer, što bi se reklo za običnog čoveka, da može da pravi neka poređenja. Ali u mnogim oblastima oni zaista su pretrčani. I to pretrčani na način da oni nekoliko sljedećih decenija bi morali da potroše radeći na najbolji mogući način da pokušaju taj svet BRICS-a da stignu. Naravno, te blagodeti industrijskog razvoja i uopšte jednog uspona BRICS-a još uvek nije u dovoljnoj meri osjetio svaki građanin tih zemalja. Kine, Indije, pa i Rusije. Iako taj rast standarda u Rusiji je prosto neverovatan, lični, individualni rast standarda u odnosu na to
koje su im polazne osnove i za koji vremenski period su to uspjeli da izvedu, to je prosto isto fantastično. Ali, šta je tu problem? Problem je što ta zapadna neman, ta zapadna sotona neće odustati od svojih planova. Da iz ovog sukoba izađe kao pobednik. I Rusija pre svega se za to priprema. Jer vi ako imate izjavu ovog Borisa Pistoriusa, nemačkog ministra odbrane, da će nemački vojnici biti spremni da ubijaju ruske vojnike ukoliko neka zemlja članica NATO-a bude napadnuta, to je zaista nešto što je potpuno s onu drugu stranu uma. Na to Peskov reaguje rečima Nemačka ponovo postaje opasna. Šta mislite kakav će ruski odgovor biti ukoliko se tako nešto desi? A ja ne vidim ni jedan znak koji bi govorio da se to neće desiti. Pa obrisat će ih sa karte sveta. U tom zaoštravanju, u tom ludilu koje eksponencijalno raste iz dana u dan, globalno, raste i kod nas. Hvala Bogu, nećemo da zaostanemo. Način na koji ova vlast reaguje na narodni bunt je isto tako ušla u neku zonu koju nije moguće racionalno objasniti. Jer vi ako krenete da napadate jednog Kusturicu, Novaka Đokovića, koji vam naravno ne ostane dužan, ali on to na jedan svoj šmekerski način odradi s onim pumpanjem na Wimbledonu, odgovori vam na sve to što vi njemu radite, a vi s druge strane proturate vest da se o nekakvom pedofiliju bavi. Pa to je nevjerovatno. Ili imamo ovu izjavu pred neki dan Đuke Bizona, eto tako, mi moramo šta da radimo, kupili smo neko vreme, pa mora da se prizna Kosovo. A na paradi, na Jelisejskim poljima, Francuzi u nam jednom ešalonu borbenih vozila, neki novi model, pa svakom tom vozilu su dali određeno ime, jedno od njih se zove Kosovo. Gle čuda, ne zove se Srbija, nego Kosovo. I vi vidite s kim imate posla. Naravno, te istine nas tresnu u lice, ali su one toliko već šokantne i toliko učestale da običan čovjek otupi. Jednostavno ne može da primi više. I to je ono što je problem. A da bi pokušali da rešimo taj problem, pozivam vas opet da se okupimo u petak u 19 časova ispred spomenika svetom ruskom caru Nikolaju II. Romanovu na jednu tribinu. Skup je prijavljen uredno, nema razloga za bilo kakvu bojazan, to nije nikakav protest, nego bukvalno to što vam kažem, tribina. Pozvani su svi koji su srpski vukovi. Svi oni koji
se neće predati, koji nisu klonuli duhom, koji tu iskonsku srpsku slobodarsku crtu nose u sebi, da se nađemo, da porazgovaramo, da se vidimo, da pokušamo da mi iznađemo neki srpski odgovor na sve ovo što nam se dešava. Sami vidite da je politička scena ubivena, da nemamo ni jednu opozicijnu snagu koja može da na adekvatan način zastupa naše interese, interese ogromne većine stanovništva. Znate, mi smo toliko premreženi tom stranom agenturom da se u začetku ubiva sve što se srpsko pojavi. S druge strane, to što bi se i pojavilo, nema nikakvih materijalnih mogućnosti da se realizuje. Znate, politika je vrlo skup hobi. Ako je hobi. A ako je delatnost, onda je još skuplja. Tako da smo u nekoj vrsti začaranog kruga. Kao što sam i ja lično u jednoj vrsti začaranog kruga, jer bez vaše pomoći ovaj rat neće biti moguće nastaviti. Na samoj sam ivici i evo i ovog puta ću da iskoristim priliku da apelujem na vas da pomažete koliko možete. Jer zaista neću moći. Pored sve moje dobre volje, dajem sve od sebe što mogu. Ali jednostavno tako je. Moramo se međusobno ispomagati. Niko se individualno spasiti neće. To je jedino što znam sigurno. A sve ostalo u Božjim je rukama. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.